sada žal. I drugu subotu pođu ja do nje. Neke stvari pozadiš, ovo nikad ne. I drugu subotu pođu ja do nje. Neke stvari pozadiš, ovo nikad ne. Drugu subotu, znaš, znači on već se najavljuje da će po drugu subotu do nje. Da se zna kada si drugu subotu, znaš, da nema ono. Da nema Jeste ono. slobodni za gažu. To točno znam kako to ide, to ne moraš. Razumeš? Bolje da čutim. Smo te ono pozvali u subotu. Da, okej, evo ga, glej, jedna, Pa si pa prišla pola. druga, bolje. Treća, četvrta. A, sve ti Ajmo, sjeće gore. početi. Šta da? Početi. Što tako svima, ajmo Glej, početi, tako ti to ajmo. kažeš, a bez uvoda. Ajmo početi. Ajmo. Krenulo je. Glej, Da, to je 10 minuta pomije, imate fore s tim da moramo u ti 10 minuta pričat. Dobro. Gasimo svijeće. Ej, pazi, ja sam nešto donio. Šta si donio? Šta si donio? Dakle, donio je gotovo budemo 100%. Može poslužiti u više kategorija. Ajde, stavit ću ovdje da vam ne smeta poslova. i maknut ću ove prodane, podijeljene, dakle, CD. To si zapala cigara. Nisam, ne, evo, još malo dima. Nije nam bila dosta. Vidio sam Tako, tako početku. butike da režu salamu, tako ćemo mi sad rezati tiku. I kupili smo baš rukavice za tikvu. Baš za Da, tikvu ima ne slovo T izgravirano na izunutrašnjosti. Ne mogu vjerovati kako su se oni opskrbili. A mislim, Dragi moji gledatelji. Evo. Sad vam fali još ordinacija. Znaš što, tebe fali jedna Reci mi, klima. di te boli. Mi teplo. Točno sam znala. Će vam biti dosta 10 minuta. Čane, to gore. Hoćete jednu manju? Aha, ćeš ovako, jednu manju. Manju kad smo najveću pa Daj, nesli. ovo mema, hvala ti, ko sestri ti, hvala na ovo. Jer, gledaj, Naša mema je da nas ovo šla va vrto dno ni pobirat. Mi smo mislili to pobrati, ali nismo mogli onda lepo na to sama. I moram a ti reći, skupe su čovječe na nekim mjestima, kažemo Pa Puli je. na nekim mjestima. Ej, ljudi- male su ti po 23 kuna, male. pa šta je to za Onda tebe, smo mi ti si dobro voditeljica pasali. na niti. Onda smo mi dobro pasali, mema, hvala ti. Kužiš, ova minimalno 50-60 kuna. Evo. Znači, ono. Sve, šuti. Si vidio? Je, pazi, ovaj sa svijećom unutra već. A taj je sve već, to je već Ovo je od riješeno. 100 kuna, ova raste sa svijećom. Dobro, okej. Ja ga zeti još Dakle, jednu vreti za smeti. ajde, Hodi, slobodno, a mogu li ja postavljati pitanja? Moraš Slobodno ti pucaj. Samo. Dakle, inače radite vreće za prvo smeće. uvod ovako prije emisije. Jama čadelaš. Inače, one u paketu su radite to za svaki Halloween. Pa čuješ, inače da nismo šli na televiziju nekemu bimo to ukrali va vrte, ali pošto si to ti morali smo naći. A da, kao kužiš ovo. Ne delamo, naš čaj, ja ne razumem, mene je drago da je taj Halloween postal poznat, ali to je američki događaj, drago mi je, znaš iz kojega razloga, da naši ugostitelji još nešto zarade. Jer ja znam kad smo mi bili deca da tega nije bilo. Pa nije, Ja nisam imaš znao da pravo. postoji taj Halloween. Ne ja, nego I to. od ovega leta sam to počeo slavit. Vidio sam na Facebooku da to U biti, se znaš šta slavi. će to? Jer je jutra neradni dan i onda ljudi moraju poći van profeštat. I to ti je to. Zbog toga Bravo, Nikola, vidi ti kako si kako je, vredan, mogo si čekaj. lopatu donijeti. Čekaj malo da ti A još... znaš da sam sad razmišljam da sam mogao. Mogo si Jer ima lopatu novu donijeti. i baš bi bila promocija dobra na televizije. Ima novu, ko mi je Vrtlar preporučio, s kojom se trava sad na jesen obrnjuje, da zaledi, znaš tu foru. Ne. I onda imaš kao, seti moja poet. Šta ti kažem kad ne? Okej, reci mi koji je najvažniji događaj koji se ovoga tjedna dogodio u tvom gradu ili selu ili županiji? A ti se pripremi za državu. Misliš osim što Za se Sanader državu. vratio? Osim što se Sanader vratio. Ne, njegovo je za država. Tvoje, dakle, općina, selo, grad, županija. Šta se dogodilo? U mom gradu se ništa ne događa. Dogodilo se da je konačno travu pred kućom malo... Ne, stvarno ništa se nije desilo. Ozbiljno. Čak Ništa. se niko nije ni sudario, ni ništa. Pa ne mora biti crna kronika, čovječe, da se nešto desi, ali se šta pozitivno desi? Ko bi rekao čuda da se desi? Počeli smo snimati album. To ti je veliko i za mjesto, i za grad, a i za To državu. je čak i od povijesne važnosti. I za povijesni. Koji je to CD po redu, odnosno Šesti. album 6. svaka čast? Znaš- Možemo li najaviti neki koncert brzo? Možemo. Nemoj Samo mi, kad izaseremo brate, cijeli studio, onda prljat ćemo... studio, se ja moram čistiti. vidi ovako, sad idemo 6. ovu subotu u Poreč Dobro. na moto show. Znači, ki god bude, tu su ljudi, to je blizu tu, tako da ki god nas bude hotel vidjet, će moći doći do Poreča i zabaviti se s nami.
a 11. je Martinje, znači ono praznik od vina, mladega. Bravo. I 11. gramova ližnjan. Ližnjan? A isto tako... Za ljudi iz Donje Istre, pa nas Bravo. moraju vidjeti. Isto tako. To mi je 5 km od kuće. Isto tako morate i za Božić morate pricemova paznje već tradicionalno, ja mislim da je to 5. 6. leto za redom. A dobro, a novu godinu planirate, jel tako kao i svake na Nitu? Na Na Bahame. Nitu, naravno, da. Ako ćete je dočekati. Tišina, ide kako ćemo i dočekati. Sad sam ti htio reći. I još ćemo, sad idemo tu blizu, preko granice kod Buzeta, na kraju ovog mjeseca je festival bijelog tartufa. Pa siki vole Znaš ti tartufi gdje i ćeš. to... Ma normalno, pa neće bolj bilo tamo. Prijatelji stari, Pa neće bolj na samanju šampinjoni, mi si to kupio u markete. Znala sam. Joj. Okej, Mogu li mi krenut s očima, a? da Što misliš? si ministar bilo čega, Dobro. što bi najprije promijenio u svom voznom parku? Kočnice. Ja bi brisače, meni su brisači zadnje vrijeme totalno zaštekali, moram Ajme, meni gume brisači. katastrofa. Da, a naš